जनपा नमस्ते नेपाल भाषा समाचार जना वयाचना जी विनिता जी संजिला थौ नेपाल सम्बत छिन्ससव पिद यला थो दशमी तिथिया दिखा 2077 साल भाद्र 12 गते शुक्रबार अथे 2020 साल अगस्त 28 तारिक दिखा सरकार कोरोना भाइरस कोभिड-19 ने संक्रमण वैगु नि झन उपजिगु अनुमान यागु दो स्वास्थ्य व जनसंख्या मंत्रालय मिग यागु नियमित पत्रकार सम्मेलन मंत्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम संक्रमण द नियमित उपजिया चंगु व वैगु नि झन उपजिगु खयादिगु दो वेकला संक्रमण उपजिगु खनिदुगुली थो हाथवा या सामान्य या मालिको धारणा दिला स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी कर्मचारी व खना बस्ती दुगु थासे संक्रमण उपया चंगो थासे संक्रमण खनि डेमो आइसोलेसन चनेता थागुदो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मिग आगमन व प्रस्थान याना नेग अन्तर्राष्ट्रिय उडान यागुदो थथे यागु उडान पाके नेपाली व पिनिगुलिया पेशा व सिन्हेमा दु नेपाल स्वस्थ यात्रु व पेम मचा निने वगु व विमानस्थल विज्ञप्ति पाके सार्वजनिक यागुदो नेपाल एयरलाइन साउदी अरेबिया रियाद सचिव नि पेम यात्रु व निम सीम हिमालय एयरलाइन्स निस व खुइ सोम यात्रु व पेम सीम नेपाली हगुदो अथे हे टर्किश एयरलाइन्स इस्तानबुल पाखे निम यात्रु नेपाल हगुदु स येन निस व सोम पेम मचा जोना वगुदु सोनिगले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण यात खुदो बेदिया एकीकृत क्वारेन्टाइन सञ्चालन यागु जुगदो थो विषय यातकया मिग उप प्रधानमन्त्री व रक्षा मन्त्रीले से कोभिड क्राइसिस म्याग्जिनेट सेन्टर सीसीएमसी या संयोजक ईश्वर पोखरेलले से सोनिगल नगरपालिका या फोरम यादथि सहल जुगदो सोनिगले खुदो बेदिया एकीकृत क्वारेन्टाइन सञ्चालन यागु समिति जुगो कासा थो विषय यातकया उप प्रधान रक्षा मन्त्री पोखरेल स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त तकाल स्वास्थ्य गृह मन्त्रालय सचिव सोनिगढ नगरपालिका फोरम नायक विद्या सुन्दर साख्य नगु चिरी बाबु महर्जनो सचिव मदन सुन्दर श्रेष्ठ यादथि थथे सहल लेपा एकीकृत क्वारेन्टाइन सञ्चालन याइगु सहमति जुगु ख पेट्रोलियम पदार्थ कोविया वोंगु बा 3 ख 5322 नम्बर या ट्याङ्कर बा 218805 नम्बर या लया जार कुबिया वगु मिनी फ्यान या त ठक्कर नकोबले विगत छम सिगुदुसा सोम खापा जुगुदु दुर्घटना खापाजुमा फ्यान या सञ्चालक छापा अर्जुन थारा नगरपालिका 2 या नि खुदया मिलन मगर या डाक्टर इवामुरा मेमोरियल अस्पताल सल्लाखारी वासा यागु छोले सिगु महानगरीय प्रहरी वित्त जातीय प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रराज जोशी जानकारी ब्यादिगु खाम अर्निको राजमार्ग अन्तर्गत जागति पाखे सांगा वया चंगु ट्याक्टर न खोपो पाखे वया चंगु फ्यान या त बास खारी ठक्कर बियो मिनी फ्यान या सञ्चालक मोरङ अमर दहया गाउँपालिका आछेजुया थौकने जोरपाटी चनाचोम छिन्च्यादया विवेक राजवंशी तचोक खापा जुगु ख मिनी फ्याने चनाचोम पिकाब्रे प्लान्चोक बोट नगरपालिका 6 सांगाया नि निदया सृजन तामाङ वया जिनगुला टिनी दुमहक्या मदिस तामाङ खापा जुगु ख खापा जुपिनिगु वासा डाक्टर इवा मुरा अस्पताल सल्लाखारी जुया चंगुदुसा सञ्चालक राजवंशी यो अवस्था गम्भीर दुगु प्रहरी नायब परीक्षक जोशी जानकारी ब्यादिगु ख दुर्घटना दिपा फरार ट्याङ्कर चालक प्रहरी मारेको ज्या यागुदो निवादे दबु नि खुकबु बुसादय लस्ते यला जिल्ला कमिटी या गोसाले फिन्टुना काला बिला व अन्तर्क्रिया ज्याजो जुगुदो हिराकाजी महर्जनिया नाय सुई सिद्धि महर्जन ह्याका दिगु गुज्याजोले मु पहा कठ डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार छायातिगु खसा विशेष पहा कठ निवादे दबु या नाय नरेश ताम्राकार छायातिगु ख ज्याजोले सुरेश प्रधान शोभा साके रविन्द्र ताम्राकार साके सुरेन रूप रत्न साके शरण गोपाल डंगोल लगायत हिती संस्था या हने भपि व्यक्तित्व बुद्धिजीवी नुआ खाते आदिको खा मुजा नेपाल भाषा या संरक्षण व विकास नीति प्रत्येक नेवा तेगु छे मस्तेस नेवा फैल हाइगो लकस बलंके हत्या जुगुले यला या सक भन बने कुठी छगो तगिने से च्यागो तगि तक तयार जुगु नेपाल भाषा पाठ्यक्रम लागू यागु नीति सक्ने नेवा त जना अभियान याक्न ह्याके द साला जुगु दु
या सकोइन कोरोना संक्रमण याना देवी ब्याह पिकाएको अवस्था मधुकुली नासा देय क्षमा पूजा जुगुदु काया अष्टमिया बहनी निसे केना नवमी या सुथे कोचाय कि गुगु परम्परा दुगु चचिया दुने सकोया देवी ब्याह थिति ट्वाले ब्याह केनेगु खसा परम्परागत नेवा बाजा सहित चची केनेगु देवी ब्याह ने भैरव चन्दिया ब्याह न केनेगु खसा कौव बेता दिया ब्याहन दुठाकीको ख तर थुगसी कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सबै देवी ब्याह बिहा महँगो चुसान बिही बाचाने टोला ट्वाले भजन लिसे नासा पूजा जुगु स्थानीय संस्कृत कमी प्रकाशमान सको थयादिको ख लिपाङको निपेगो दिने थप च्याम कोरोना संक्रमित पेशीको दुसा थते सीपी मध्ये न्याम मिसाव सोम मिजत ख थते सीपी मिसापि यले खुइ न्यादया बारा नि सोदया कास्की सुइ निदया बाके नेदया व नेदया हे रुपन देहिया जुको ख मन्त्रालय नेथंगो दु अथे इस संक्रमण जुपि मिजत सीपी ये पि न्यादया पर्साया खुइ निदया व कपिल बस्तु नेदया पे खसा नेपाली आतक कोरोना पाके सीपी नेगोल्या सचिव चे सोम ठंगो दु निनादिस अन्तर्राष्ट्रिय भूकम्प विश्वव्यापी महामारी कठन यानाचंगो कोरोना भाइरस कोभिड विरुद्ध खोप डेकेको जान तीव्र रूपमा ह्यानाचंगो दु थोइ झुले चीने डेका चंगो छगु खोपिया फा कोछुगु दु चीनिया सिनोफार्म डेका चंगो थो खोपिया फा ठ्याम ठ्याम चीनिया रुटका $140 कोछुगु दु फा कोछु सान थो खोपिया परीक्षण थासन ह्यानाचंगो दने विकास क्रमे दुगु थो खोपी तस्बिर छुन हि चीनिया सरकारी सञ्चार माध्यम पिडंगु ख हलिन्यंग याना खुग खोपिया परीक्षण अंतिम चरणे थेनाचंगो दो अथे अंतिम चरणे थेनाचंगो खोप मध्ये बच्चे चिनिया खोपे लानाचंगो दो तर नेपुगु ख छुटासा गुली खोप परीक्षण या मागु ख उली चीने परीक्षण याको अवस्था हे मदु चीने कोरोना भाइरस संक्रमण सफलतापूर्वक नियन्त्रण यातंगो गुली थना परीक्षण याना डिचो सिदैको अवस्था मदु ओके चीनिया खोप परीक्षण या नीति चीन उच्च जोखिमे दुगो थागो दो फुक खोप देका चोपिन्छ डोछि मनुटेट या मागु सोगुगु चरणीय परीक्षण नीति कोभिड भाइरस संक्रमण उच्च दुगु ठासे मालाचंग उठुछ हङकङ युनिभर्सिटी पब्लिक स्कुल अफ हेल्थ या प्राध्यापक बेन काउलिङ थ्यादिगो दु तर जितता सोगुगु चरणीय परीक्षण रियाचंगु खोप त प्रभावकारी जिगु यकु हे बालागु सम्भावना दु चीनिया छम वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी मंगो महिना निसी चीनिया प्रमुख सरकारी कर्मचारी देत खोपिया गोप्य परीक्षण यानागु ख थ्यादिगु दु नेशनल हेल्थ कमिसन या जेङ जोङवे सरकारी टिभी नौना देशी थपिन्छ आपतकालीन अधिकार छेलासीमा लाग्या विकास क्रम दुगु खोपियागु जानकारी बियातिगु ख चीन आयुई पेरु व अर्जेन्टिना न दोछि मनुते त आधिकारिक रूपमा हे खोपिया परीक्षण यानाचंगु दु प्राध्यापक काउलिङ वइगु डिसेम्बरै छु खोप त बजारे बेफुगु ख थ्यादिगु दु तर थो त धंगो लेख वइ वा मोइ थैगु थासा वेकलाउन थ्यामफो कोरोना भाइरस या महामारी कारण बनेको थित बन्द जुयाजंगले हले न्यंकया करिब 9 करोड मस्त शिक्षा लिचो लागुदु युनिसेफ बिहिबा सार्वजनिक याको छगो रिपोर्टे हले न्यंकया मस्त मध्ये पीखु करोड 10 लाख मस्त दूर शिक्षा पाखे बन्ची जुया जोंगो ख थागुदो मस्त नाप अत्यावश्यक साधन हो विद्युतीय प्रविधि अभावले थचाको समस्या वया जोंगो ख रिपोर्टे नेखना टंगुदो ठुली मच्छी मस्त शिक्षा लाला तक छक्न प्रभाव लागुको थाइगो विश्वन्यंक शिक्षा या संकटकालीय अवस्था ख युनिसेफ या प्रबन्ध निर्देशक हेनरिटा फोरे थयादी ठुकिया लिचो टाई तक समाजो अर्थतन्त्र खनेदेफु महामारी कारण आफ्नो शैक्षिक संस्था तेसन ठगो बंकेको माध्यम अनलाइन याना यंकेगो दु तर सम्बन्धित निकाय या अधिकारी तेसन ठुकी गरिफो थनी मस्तेदथि विभाजनीय अवस्था वंगो खतासी चोटा पोंको दु गथेकी दूर शिक्षा युरोपीय अपया दशक समस्या मजुसा अफ्रिका व एसियाली देया अपना मस्त प्रभावित चुआजंगो दु थौया नेपाल भाषा समाचार थन्हे कोचागुदु आकन पिन्ट छुन सल्लाह सुझाव छता बियादी मासा जिमिट स्वापु तयारी छ नाप थो भिडियो लाइक याना जिमिको थो च्यानल त सब्स्क्राइब याना अल नोटिफिकेसन अन याना दि थका मन्तुना जना